Khubor baro syakitup Khuborjylla donbosco media network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Ra ka Samla ay dalam ninti wajri ya ka namla adu ha ka ji kop roi. Da ka kot linked up dawa ka KSU NAKA sarkar ban thungkam da ka bakhuit basuba. Da ka jingkemen bat jing shongshit ya ka ndu ki Samla Catholic hasit li. But Plia konven bethamai ki sister MSMHC ha omrang nongba omden parish. Bat tu menta nginepai shiki Khubor ki babnya. Ka jingrakhi ya ka swachata hi seva arjar arpusau ka balasdang ha ka khatnyo trik Nailur bat kut ha ka artrik urisau arjar arpusau ha ka lai potrik ka district swatch Bharat Mission Gramin dbmnTv East and West Khas Hills district Mairang krayo ban pinlong ya ka cultural fest singing competition ban pinpryang ya ka Khubor shaphang ka jingkut jingsuba bat ka jingsumar ya ka mai maryang ha ka Jylla bat ka ribaro kowe. Yakani ka competition la penlong ha ka conference hall PHE Mairang bat lawan ru banishim menta ha ka competition daki Samla jong ka dong bat ka than Mairang. Ya ka kerdan la adu baningkong ha ka competition la ra da ka Samla ai dalam lenti warjri nasionong lum sok klur bat ya ka kerdan ka baar la ra da uprang shai rani bat yaishan lang nongbri na ka shnong nongbri. Bat ya ka kerdan ka balai la yo ra da ka Samla Sita Mary Karmaulong na dom maulum pindeng omyong. Kinong job kila yo ek biscuit da kasong pisa bat kasirnot na kinong panya ya kani ka jingakop. Kashnong katau imlang salang tungin bersyan banyak pengi ya kajimba takut kasuba nadu halah kisam baca bukayat kayem sumabang om yang pensapyang kijin ya maryam ben Khuborjylla kishnong let's keep our world clean for the dream we dream. With every small step, we can heal and protect. Love the earth we share. Show her that we care. Together we won't stand. Kinong yalam bat ki dekhat ka KSU nong po unit ha ka sngi jong ka lai potrik Nailur kila sami ki kot linked up shaki Samla puli bat shaki pat ba ka belong shibenta ka thong jong ka sengkemi bandawa na ka sarkar Jylla ban thungkam thungjam hakitrat trekam sarkar Jylla da ka bakhuit ka basuba. Nakalyang jeng kinong yalam ka KSU nong po unit kila shimbenta ha ka ni ka jingdawan na ka sarkar da ka balit sam yakini ki kot linked up shaki school bat shaki pat ba jong ka ni ka nong ba. Kidukhat ka publicity cell kila penpryang ru yakani ka thong jong ka sengkemi KSU bandawa na ka sarkar Jylla ban thungkam thungjam ha ka nukanu ka tnat rekam ka sarkar da ka bakhuit bat ka basuba.
Ini. Ka seng Samla Catholic Sedli haka arpu pratorik bat arpu kandai trik Nailur kala penlong ya ka Jylla basisin sisnem Hasin Francis Church Sedli ringkat ka dan lang ka Dr. Ibashisha Kongkar ka balong ka kongsan haka ni ka singisdang. Laplie ya ka ni ka limpung da ka Dr. Ibashisha Kongkar haka dan lang uba Ben Rowell Hasha Secretary balang ka Reverend Sister Francis u Brother Francis Xavier bat kinong yalam jong ka seng Samla. Nalor ki jingdwai bat ki jingle anyam bariuble ki Samla kila penlong ru ya ka jingle akai basketball mau point musical chair penalty shootout bat jinge kop tantalai bat haka talent show uba James Crow bok harlingdo ulalong ukongsan haka arpu khandai jerik lapen kut ya kani ka lempung ya kendo lang basisien jisnem da ka kentin sneng kentin Crow na uba Apollinus yau phanya urang ba balang uba kensai yau phanya ubalakran halor ka phang kinong yalam Kristan bat ka jingkodor kapor. Reverend Father Carmel ulapen minta ya ka mas bakhoy hakaba ki Samla kilay shimbenta da ka jingkemen bat ka jingriu blay. Bat hadin jong ka mas bakhoy lapen wai ya ka lempung hakani kasi. Kami siya nag-grab ka to. Don't go to bed. I make a cup of coffee for your man. I get you out to go out of. George, guys, kami jadi Samla, hidup kami modal, di bawah nama Kunde, hari Khubor, bisa beli ulang kibar. Dan kami Khubor, sekitin sesuatu ongba, kumba beli ulang hak ini, hey, ulang hak karu kasap, ini tuh, baru, nampak jadi kalau hey, itu dari kasap kau beli ulang, repun punengi. Ilap tahu kami yang memasang ini suatu yang kata kasap boleh ayah ini. Dan rey hidup temau bah boleh ayah kasap kong hangi berdua. Bat kadai kamram jungi bangin pentau yang kasap boleh ayah hangi berdua. Tenteng ni septing itu tak jadi sularan itu tak jadi susir pentau yang kasap katalan. Marhangi don kajuni beron kasapan syat parwai bantem manilekai manlek kino mino ikan ba berbertai lek alam kasapangi dari bangun lagi ngilong Ana kira kemana kemana kalau bangin long ikan rat jong kecil hakpa kita kemana kemana te nasib tenan ini kentin jong ka jingwan jongki missionary hakishnong ki thau jongki pat ba riungit Kristan klalong ka aka ka jingkir khu habaro kilang omtang haka kammen siem henry ki samru ya ka jingnang jingstad ka akor ka buram bat kiarap ya ki pat riungit banjan shauble banya it para brio bat kumjuru bante ya ki long yeng long sem ki baskem
Haka arpo kandai trik Nailur kalalong kasngi sa jingken mau ya ka balang shnong umrang nong ba kabahap po kalom sinai parish umden haka bal kayo ban pedang snobha ya ka jingle ya ka convent bathamai ka bala ai kerteng da ka ferrando convent naka seng kirionyam missionary sister of Mary Help of Christian MSMHC ya ka ni ka convent bathamai lawan pli da ka Reverend Sister Christine Minsong ka Superior General jong ka seng MSMHC But yakani ka convent bathamai la kirkhu da Reverend Father Pius Shadap u council members jong ka Shillong Archdiocese. Haka jingadan lang ru Reverend Father Joachim Aka assistant parish priest umden. Reverend Padar Sinshar nang ta Reverend Sister Lisa Chetri Provincial Superior Guwahati Province. Uba Meral Bonds im u MLA kanong po ulawan ban pinpu pinping hakani ka snipli yakani ka convent bathamai. Ki sister kinongkit kambalang bat kipat ba na kalengkish nang kilaya poy hakani kasingi bakamen bat bakraw ha parish umden. Hakani kasingi lapin syongkun syongblay ya ka jingli anyam da Reverend Father Pius Shadap bat layo ru ya ki jingrai balayalam da ka donbosco kwaya umjeren hadian kamas bukut hakabalang shnong umrang nong ba Kalade buram ru ya kilingdo ki sister but ya kinong yalam nyam da ki jingrai ki jingshat na ki kun samla na ki longkmi na ki balang shnong bamarjan ki pat ba na kani ka shnong ba na ka thain baro kowe kilap no sinyang bat kershan ya ki sister kat ba ki don ai la ka buit ka bor bat ki tiar kitar na ka benta ki jingdon kam jong kani ka convent Haka jingkren ka Reverend Sister Christine Minsong kalayathu baki kamram baningkong jong kani kaseng kalong ban yalap ban ai jing nang jing start bat ban pet yaki bapang ki basitom khamtam e haki jaka nong kandong bat habaro kiri haka perthei baki tre nakalyang jong MLA uba Meral Bonru ulakular ban penno jingrap kat kabalaan nakabenta ki jingdan kam jong kani ka convent bathamai haki singi ki bansawan Bishop umba lakulisem Katu por bejong jong bishop jadi ikwa ban ikwa iki sister iban itu jadi nang kendong iban dikai ikni ikpai ikun samla ikun red haki nang kendong atu dipor jadi ki sister pareng napo ki sister celestial napo pareng kim niyo jing red pandek nang kendong kim pandek tu jadi bishop useng ini Usai membagi sister adiosi. Tidak apa. Tidak kena condemn bangsa apa di sister solution apa. Bahati tidak tiba try apa. Ini apa jadi try apa. Ini per slasha. No? Jadi bangsa apa condemn. Jadi dia bangsa apa kita Jesus ini. Ada yang baca apa deh? Ini Jesus ini mentari ladan beberapa way slang. Akhirnya alai kayo, kalau itu sesuatu ni memang kita masuk dan saham tu, kalau ini kita masuk parti, kita lakukan kerja dalam harian. Jika kita semua yang itu dulu, pun tiba pagi kita jadi kita show. Kita beri kemana nak konten jadi, kita akan dapat sesuatu. Ya, bang sesuatu saya ki, kornasi kita ikut jadi, kita kita orang sedang, pun siapa kita akan dapat sesuatu jadi. Pun kini pun kini berapa pilihan driver menghadapi. Nah semua driver yang dibuat kan dari Sekian dari cara yang saya ini dalam di dalam tu bagaimana lapang ngaruh politik sekretari di dalam sudah di dalam kan ada utama di dalam kan. Bahagian sifat umum beliau apa yang persian di bandan istilah. But mentah ketika opportunity chance Allah yang yo bandan dekat apa umur ban ya dan dekat kan ai ila jingan Abu Kongsan kelenti kesenjit ni songkwen mentah bandan syukur jingan akawan jingan kan kelenti layak lembang ni apa itu ni mentah kawasan lengkap dan lagi sama ngopin cenjal a buka dekat kami surat kita hamha. Yang ini sekarang kontrol mufrud ala lembar surat orang doa kau pakai kemudian. But they harus kata kanongrim. But ni songkren barangkali yang jong kesenong kebalan senong
IT yang kejakan, tapi tengah kami Shillong atau kamu tak ada cinta dong. Bagaimana sen dan habang cinti tak ada cinta yang karena di dalam ini sister ya, sister Muslim, ada Pius di dalam, ada Kasuti di dalam, ada Sakila, sister Melita di dalam, ada mereka ini iba Ciji dalam kalau Ciji tadi. Jadi kawan ni persen balik ini semua nanti. Hakamiet jong ka arpu pratarik Nailur arjar arpusau ka kinhun ki hati khlaw sashisien kilawan ban thombyang yakarap karyang ba ki yen kisam jong kinong rap hakathan ranikor kita long Khubor na kinong rap kilaya thu ba ka jingtung jingtap bat ka rap karyang kila sha pen julor kinthop ye ki dengkwai so turun ki dengkat bat ka we ki we Nakalyang Karanikor Area Farmers Association RAFA lingba uba Michael Lingdo bat uba kirmen ki raja kilaythu banadu kisnam baladab ka sengkalet ujor shiki bor bedekmi kata ka wildlife kumjuru sha UDC sha DC office ka Southwest Khas Hills District Henry la shukut no tang haki jingkular kini kirang ba kila ongru banakalyang katnat wildlife kelawan jengo bonsien bat kila kular ru ba on ai jingrap ye kinong rap Karafaru kalapha ye ki kot kisla ju kinong rep Henry kaniru kamshim say so AA ru em hakasnem ka baladep karafa kalapenlong ye ki jingilang pat ba bat la rai ban siat yap no ye ki hati Henry tangshi sngi arsingi ki bor bade khmi ye ki marat khlaw ki lakar pat ban numle komta bat kila kularu ban shim kya banirap ye kinong rep ki bala sha pen julor hakarep karyang Henry kila ja jalang hadu menta kila ong Kabas ngosi ru nakipat nong rap kalong ba u Chief Minister hadin ba u local MLA Karanikor u ba Pius Marwen ulakren hapo assembly Henry uang penban banyasyong ya sa lang brio bat marat klaw da kajing syong sop syongsan kajingkren jong umentri rang ba ka Jylla u konrat ke sangma kalong bo ken brio shu ya kinong rap nakasnong Ranikor kebayring kat bat kimarat kimring Hagani ka kinti karafa ka khot ya Chief Minister badan buram ba unsngobha banwan dalade ban sa lang bat kini ki hati khalaw Haranikor khnang ba unsnguthu ka nuh kinong rep ki kendu ye ki jing e haman ki ayom rep Jadi lah dia cian lah. Datang lah adu lah. Ni NAKA liang jong ka Rankor Area Farmers Association di donha kini kejaka aku mentah ba sila ban im ba kini ti kawan bat penjot biang ya ki kisem jong ki norep jong ne kadong kathany Ranikor kumjuru ya ki marep ki wan penjot biang ha kini ka tayo ko mentah ni penpau ba ni dap da kijing sefsi kum norep namar ba nakapor sakapor kini ki hati ki sajuan pendik sajuan penjot ya ki kisem ya ki marep ki jongi ki norep lambut sin bila lejut ha kita bor kepada kami kunjur ha kalian jong ke sarkar Henry naduk kita kisnam ke balenyo kumba pdui nakapor sakapor ba kajing lejut kajongi kebut kam seso bat kam trikam ai ngila persyang benda keren ban wan be no ru ia kini ki hati klau ki basajuan penjot ia ki marep ki jongi ia ki kisem jong ki para norep Henry na kalian kibor beri kami hadu mentaru kam sem la sesok hak ni kisnam ke balai no ngiliyo ya ka jingkular ba kinu ki marep lani kinong rep ki besi penjot ya ki marep ya ki kisam ba na kalian kibor beri kami ki kloi banerap na kamata kita ki balai syakta ya ki marep lani ki kisam Henry hadu mentah
Ala ong ba padon wat uwe nong rap ubal syakta hagnik snem hagnik sngi bala letno ba uyo kita kejing rap bat ngila ong ba kane kejing kular kai jong kita ki bor badik mi lane kata ke sarkar kemut kai sukular tok ya ki nong rap kejongi henrai haduk menta kamsiam la siso nak menta kejongi ki nong rap ngila pen pau ba hang ne menta ki nong rap kisah tang hak jing jauh umat haduk ba ia kimarap kiba de ben yok ki usok kejing tre sistem kejongki henry kasya penjatna katno kejing susi kejing thang jong kinong rap lam ong ba nakapot kum shibenta ban pen sngo thu pai ba nakabenta kinong nya kali bat ken thup yaki arshaka pan but renti yaki an bat ki kendon nya kali kumjo yaki pai ba habaki lek kiwan haki surok bat habaki jam na Shillong surok bakin depet bat husiar sharum sheneng yaki tu ki ba penyang kali kham tam e haki jaka ki ba khapnya kidan kam ban depet bha ban anom dan kanu kejing takhu kejing sanga bat kejing mensau yaki jing embryo hasurok bat kumjo ru ban numwan ra ya kadheng kali kaseng kinongnya arshaka ki belajitip kum kada Ultimate Legend Bikers Association tulba haringkat ka jinge trailang bat ka office jong Superintendent of Police Shillong Traffic East Khas Hills District menta kasngi kata kalai photarik Nailur kila penlong da ka bike rally ban pen sngo thu pai ba da ka bas dang na mawyong ISBT bat penkut pat hakendai lat police point hakendai lat kaseng kala penlong ru ya ka jinge lang balingkot ringkat ban pen sngo thu pai ba da uba Ronnie wa alang Additional Deputy Commissioner East Khas Hills kumu kongsan bat uba F Shadap MVI District Transport Inspector STP Das Gupta kinongkit kam jong katulba bat ki rider ki belanya ki arshaka ban pinsung thu pai ba ki Samla NCC bat NSS na Lady King College kila pen pho shu yakani ka program hikai pai ba jong ki pulit hakani kasi la sampai baru yaki kot link kedop shekinong nya kali ban pin I bat hikai yaki kendon an kebai dei bat kejing nya kali hasurok when traffic with the signal to stop the vehicle nobody follow too many people follow the signal too many people avoid the traffic signal also first signal is that second is this one back off. When you wanted to turn from the left side to right turn or left turn to stop that time, that is the left signal, and that is both front side and back side to stop the vehicle. In Dhankiri point, both the signal is both sides are stopped. When coming from the donbosco towards Dhankiri, that time is this type of signal. And from Lorto to going towards the fast gate, that time use this type of signal. So everybody follow the signal when give the traffic personnel give the signal. When we call the traffic from the donbosco towards Malki, that time we give this type of signal. And from lower two towards fast gate and fast gate towards lower two, that time we give this type of signal. Because donbosco and Malki side to be stopped that time. We don't rider also. But when we can, we might be feeling bad. Rider is riding the vehicle, why you are taking fine? Fine is nowadays very maximum. 2019 there is a lot of amendment. Our Transport Minister Nitin Gadkari has given, and because of that some accident has declined also. That also you have to appreciate. Now, sir was talking about the insurance and all. I have to also give some points. There are two types of insurance.
one is first party, another is third party. There is no second party insurance. First party insurance means if anything happens to you, if you are sustained injury, if third person sustained injury, if your driver sustained injury, you are covered by the insurance party. Because nowadays, and the third party insurance here, only your damage of the vehicles you will be not getting, but the third person to whom you hit, the victim person will be getting from your insurance. Otherwise, there is a motor accident table and claim. Their members is there in the DC office. There are sub-inspectors who is taking up the case. The police officer who is taking up the case, he must have 24 hours, have to file all this form and have to claim. And if you are not having insurance, you might have to sell your land, you may have to sell your gold, you may have to sell your property to fulfill the victim's demand, how much he is living, as per the condition, as per the personality of that particular person. You got my point? So insurance is must for your own benefit. Let it be first party insurance or third party insurance. If you want your compensation for your damage of the vehicle and when the general vehicle is new, then first party insurance is very much mandatory. But when you become just very old, there is no use of getting the repairing or damage of the vehicle, you pay for it. But insurance is must. We are all over the pollution vehicles are there, pollution we should have. Most of the vehicles we are not getting pollution separated. The moment you are crossing 1 year, everyone is catching. Nowadays we are also catching only. Now I just want to say, just see the fast rainbow. Kitumentan kilong ki Khubor ki Bawan Shapi na ka Donbosco Media Network.